Тем эфирде нетиже программасы бүгін январьның 14 студияда сізлер үшін мен Эльмаза Санчалышам. Сизо шарайтлерден себеп пейда алған хасталық Ахмезжит районында тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Тофик Абдулгазиевнің қаны зерленген. Изолятор камерасында антисанитария, анда пире ве қадайлар. Мабуске кереклі тебе ярдым бермейлер екен. Юхары шырада инсан ақлары векелетлісі Людмила Денисова Русия лезенандашы Татьяна Москальковаға мұражат етіп, Абдулгазиев дерал хастаханеде бақтырылмасы талап етті. Ранее Тофик Абдулгазиев находился в камере СИЗО номер 1. Камера не соответствует установленным нормам. В камере кишат блохи и клопы. В связи с этим образовались укусы, которые привели к заражению крови. Его не перевели в медицинское учреждение, не оказали медицинскую помощь, а на данный момент он находится в психиатрической больнице. Это все противоречит нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека. Кечкенсіне язда зояда тұтылған Айдар Джепаровда есе янағында шышық пейда алған. О, чоқтан тыш ве баш ағрысына шикайет етеді. Ләкин СИЗО елбашчылығы тебе ярдым бермектен вазгечкен. О, шымды ашны біле YouTube оламай. Украиналы омбудсмен Москалькованың диққатыны бұл сияси мабусының сағлығына да желпетті. Русияның Женеби Арби махкемесі Бахчисарайда тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп қабатланған Қырым татарларының давасыны бақмаға девам етті. Адвокатлар шат сыфатында көстерілген ФСБ хадимы Артикбаев сорғыдан кечірді. Бұндан evvel о имайджелерінің іч бір суаліне там жевап бермеген еді. Сияси мабус Сиран Салиев сөзде махкеменджелер дава бақылмасындан четлештірілмесіні талап етті, чүнки олар бұл шатқа суалерден қачынмаға ярдым еті. Бұл дава бойынша 8 Қырым татарыны қабатлайлар. Бұл Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Зекиряев, Эрнес Аметов, Сервер Мустафаев ве Эдем Смаилов. Эпісіні терроризм ве Русияде акиметіні күчнен запт етме интулывында қабатлайлар. Свидетель начал вспоминать то, что он, на те вопросы, на которые он отвечал, не помню, не знаю, он начал говорить, что да, это было, да, я помню, да, я подтверждаю. То есть зачастую это тактика гособвинения, когда свидетель начинает плавать, не может ответить на вопросы, заявляется такое ходатайство, оглашает показания, и свидетель говорит, что да, все было так, как указано в этих показаниях. То есть это, так скажем, стандартные действия со стороны, это классика жанра, так скажем, когда свидетель начинает плавать, гособвинитель и суд начинает его вытаскивать. Құтлақта миллиарекет ветераны Абдраман Асанов или ведалаштылар. У 93 yaşında keçindi. 1999 senesi o diğer faallerle beraber 18 Mayıs mitinginde iştirak etmek için Keriç'ten Ahmezjit'e kadar jaya 290 kilometr keçken edi. O vakit mиллиарекетçi 70 yaşındaydı. Abdraman Asanov hınlıklardan korkmaydı. O birinciler sırasında ta 70 seneleri Қырымға қайтып oldu. Ләкин айлесінен ватанда яшамақ үшін назирлер шырасы оғынды ұзыны яқмаға ишандырған еді. Қырымда ерлешкенінен кой қожалығынен оғырашы башлады. Эмек северлік ве чидамлық үшін оны Абдраман танк деп адландыра еділер. 90 сенелері о құрылтай делегаты да oldu. Vatandaşlar birleşeyik, bir olayıq. Dağılmayıq, vetanımızı alayıq, vetanımıza asiret olduk. Kimlerge varıp aytayıq? Eğer arkadaş işanç işke, vetanını sevmege, hiç utanma, asla korkma, yurdunu talep etmege. Herkes yaşay vetanında, biz asiretlik çekemiz. Talep etsek hakikatka, akar bir köy yetermiz. Balık suda, kirpik kırda, kiyik dağda dolaşa, kaytıp geldi, milletimiz vetanında yaraşa. Sağ olunuz.
Үч апталык татилден соң халық депутатлары ишке чыкты. Иштин биринчи күнү Назирлер шурасыны бутун теркибini топладылар. Жума күнү акимиетке суал берүүбү черчевесинде не себептен базы Назирлер жылдын сонунда 100 000 премия алганын аңлатмага талап эттилер. Спикер Дмитрий Разумковдун талабыны депутатлар алгышларын каршылады. Халық депутатларына эң чоң медениет Назирлиги хадимлеринин декларациялары пек ачууландырды. Декабрь айында Назирлик жол башчылыгы айлыкнен берабер да 100 ve 200 бинер пара мукафатын алган. Нафтогаз жол башчылыгына эсе жылдын сонунда 700 миллион пара мукафатын алган. І мені, як і голові Ради, і думаю, що вам, як народним депутатам, і в першу чергу, як громадянам цієї держави, дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, цих премій та наскільки вони відповідають дійсності, якщо відповідають, то за що. Тому є пропозиція під час години запитань до уряду заслухати після міністра закордонних справ ще позицію міністрів та, можливо, прем'єр-міністра щодо тих премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті міністрів України. Киев mahkemesi Иван Редкинге сынарлама тедбіріні белгілемекте. Оны 2017 senesi октябрь айында Гönüllü Amina Akuyeva öldürüvünde şeklейлер. Прокурорлар оны яхаламага талап этелер. Ички ишлер назиры Арсен Аваков билдиргенине көрө, тахикатчылар оны кабатыны таздыклаган делилерни топлаган. Буну о Акуеванын анасы Ирина Каминскаяга хабар этти. Хадын билдиргенине көрө, өлдүрүв Украина шаркында юз берген женикнен баглы. Шунун үчүн о жинайет сымарышчыны тапмага талап эте. Для меня очень важно в данной ситуации, чтобы прозвучала информация о том, кто заказчик. Я понимаю, что над этим будет работать следствие. Хотя для меня ничего нового не будет, но это очень важно, чтобы это прозвучало. То, что я услышала, убедило меня в том, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, и все будут наказаны. Иван Редькин базар күні яхаланды. Мутахассислар білдіргеніне көре автоматта шекленген инсанның ДНК излері тапылған. 2017 senesi октябрь айында Gönüllü Amina Akuyeva ve onun omur arkadaşı Adam Osmayev ketken arabaға Kiev vilayetinde ateş açıldı. Akuyeva şu yerde can bergenini haber etili. Milli politsiyanın bildirgeniне көре qaza yerinde Çexiyada yapılgan avtomat tapıldı. Сабадан Луганск yönelişinde jankaverler yarım saat devamında tanka karşı mayın atıcı ve büyük kalibrlı kurşun atıcılarının Ukrayna arbileri pozitsiyalarına hücum etken. Keçkin gün devamında ise düşman güçleri 6 kere ateşkes rejimini bozgan. Esasen Minsk anlaşmaları yasak etken Silyanin ateş açkanlar. Oğuz ştabında haber etkenlerine göre Rus jankaverleri Alchevsk'te mesken evlerinde de hücum etken. Артилерійський підрозділ дислокованої Волчевської 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу здійснив провокаційний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому окупанти влучили у район житлових будинків населеного пункту Голубівка на тимчасово окупованій території у Луганській області, внаслідок чого поранень, у тому числі важких, зазнали цивільні особи. İranda Ukrayna Boeing'i urup düşürülmesinde habatlangan insanlarını yakalanganlar. Bunu yerli memurlar haber etti. Lakin hiçbir delil taqdim etmediler. İran prezidenti Hasan Ruhani bildirgeniне göre bu kazada tek bir insan mesuliyetli değil. Habatlı insanlar ceza alacağını bildirdi. Teheran civarında urup düşürülgen uçakta 176 insan helak oldu. 11'i Ukrayna vatandaşı edi. 9'u ekipaj azası. Uçak urup düşürülmesi boyunca mesuliyetlikini İran arbileri öz boynuna aldı. Bundan son İran sokaklarında hakimiyet istifaga yollanılmasını talabının narazılıklar geçirildi.
Збройні сили Ірану визнають свою помилку. Це добрий перший крок. Ми повинні запевнити людей, що такого більше не буде. Судова влада повинна сформувати спеціальний суд з поважним суддею та десятками експертів. Це незвичайний випадок. Весь світ буде спостерігати за цим судом. Иранда учак казасы ерінде чалышкан Украин мутахассислары кайтты. Куртарыcılar группасы тахыкатчылар ve экспертлер Украин Боингы түшкен ерде белгиленген ишлерini битиргенлер. Иранга 45 украиналы мутахассыс yol алган еді. Каза ерінде учак калымтыларына огреніп, эляк олган Украина ватандашларыны белгиледі. Экспертлер кайт еткеніне көре, улар учакны ракета урганны таздыхлаган делелерді тапқанлар. Групи наші виїхали на місце падіння літака. Ми оглянули повністю все місце, знайшли різні предмети, які вказували нам на те, що літак був збитий відповідним зовнішнім фактором ракети. Нічний час нами було встановлено, знайдені остатки безпосередньо частин, які вказували на те, що літак впав від влучення в нього зовнішнього предмету. Ми тоді підозрювали, що ракети. Зразу приїхали представники іранської сторони, біля 10 машин, дуже багато людей. Ми їм все вечір вказали. Филиппинде уянган янардах, Пакистанда тушкенчих ve Русияда яхан ешіл қар. Дүнияда олған вақалар ақында невбеттеке әлевхамыз. Мектеп ве девлет мойселері қапатылған. Учақ сеферлері ләғу етілген. Бұл Филиппинеде Тааль адлы янардақ уянғанның ақыбетідір. Тоз ве туман. Мемлекет пайтақтыны бұз бұтын блок етті. Манила ве пайтақ жываранда ұшық ве су берілігі сыңырланған. Ярым миллион инсан оз евлеріні терк етмеге мечбур. Манилы сакенлері евлерінден маскасыз чықмай, чүнки нефес алмасының чаресі жоқ. Мутахассисларның тахминлеріне көре уянған янардағдан себеп цунамиде башлана біле. Янардақ жапында лавада көріні башланды. Пакистан незарет еткен Кашмир бөлгесінде чық түшкені себебінден 67 инсан эляк олды. Құртарыжылар хабер еткеніне көре эляк олғанларының сайысы арта біле. Чүнки да бір чоқ инсан ғайып олғаны кібітанылы. Онлар же мескен эв виран олды. Чық Нилум вадейсіне күчлі яғанақлардан сон тұшты. Инсанлар тек қардан дегілде топрақ сүрілуі нәтижесінде де зарар көрді. Русиядегі Челябинскны ешіл түсте қар қаплады. Қарының шашылажақ тұсы сакенлеріні пек қорқызды. Ләкин шер экологлары хабер еткеніне көре, қар ренкіне гранит тозлары тесір еткен. Сакенлерінің сағлығына ешбір зарар жоқ деп тынчландырмаға тұрышалар. Қарынан ренкі гранит ішлеп чықарған ишхане ішінде проблемалар олғанны көстере. Тешкіровлер қайде бозуларына көстерсе, месулетлі инсанларына жезалай білелер. Вероника Иваченко, Заман, АТР. Яхаланов бір ай ахяр апсханесінде тұтылмасы ве өлдірілів. Бұкун 102 ел евел Ахмезжетте большевиклер Номан Челебиджиханны тұтты. 33 yaşında olған халық лидері Қырым-Татар Милли маршының муэлифі ола. Февральдегі инхиляптан сон 1917 senesi Номан Челебиджиханны Қырым муфтisi olarak seçtiler. Ноябрь ayında ise o çağırılған бірінші құрылтайының рейсі oldu. O tarixi toplantıda delegatlar anayasa kabul etіп, Қырым Халық Cumhuriyeti teşkil ettiler. Челебиджихан акимет yolbaşçısı oldu. Yanvarının 14'ünde bolşevikler akimiyetini zapt etip, Номан Челебиджиханы apske alalar. Bir aydan Ahyar apshanesinde Rus matrosları onu öldürüp, cesetini Kara Denizge attı. Bu da Hadan Yetice programması sonuna yeti hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız. Görüşken.